Anyat gagara minsan. Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos. Sapay imbang kokte kwarta ko ninsa. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ala ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato yun sa? Ay, pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit urongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga na si katyag problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biag iti pamilyam no kasta. Ay, talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mangbiyag iti agbalin to pamilya ata. Oo. Sa balikan niya kinsan. Uray saan na anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anluam ta napintas. No saan ba't nagsuswildo? Ay awan Maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan itinobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga inji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Ngam, ibagam man ti agpaiso kanyak friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunson mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible nga min nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputa anda yung anatataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamatagi na yun ti kinaragsak yu itinobyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad tan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan kaya. Limagasot kayam tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pangnayon ko. Ta mga no agkurang. Ha? Ay, wan Adto ti limagasot. Inayon mon. Ay di amanak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ha? Ay, nagyamanak nga rod Ang nadasukli na, itad kumutlakan ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't dinobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamot tan planong agsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno saan na nakababay ni Jay Nobyam. Imbagakmat ka ni Ellen adjablesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Daytoy ti armas ko iti biag. Jakamukan ka. Kababain ka iti kasta nga raramidam. Kababain iti pakay kamangam to. Anyalat sa wandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang no adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan na nang. Sana bale, taga-brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay.
Sana siya tiyag problema iti dahi tananang isuda ah. No asino tiyag da trabaho ken kwartana, iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay Rio para ken ka anak ko. Agbalin kala ada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis kala iti kinataer na. Iso kasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numaandaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay Rio ti pakiasawaam kunakmanen. Nabadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagbay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi imuna ang nakalive-in ko. Sadot alalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maarabid. Pudno, naanusak idi damo. Ang midyag baybayag ay awanan. Napalinin akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatak. Iso ti kayat ko pakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rin ang makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agdin na talatan Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang nga agkasar ta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaadanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uday jaya kas iti inam. Pagnaadanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damat trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Ay di amanak manan Ellen. Gamin, oray jablesak kayat naklata. Wan, sigud mat nga amok dayta. Taimpak pakaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat nga adanton anak ta, oray agaw awir tulaan ta aramida mon Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di dayjay Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpot pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. May mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan kwa na. Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta da nangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako magbaakan kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agreeing ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan nakamala daw iti trabaho. Kanya ka matan. Dahil talat iririing mo kanyak. Ha? Kay imasan ti turog disturbon nak. In kagluton, tay turog ko pay.
Nasa papaya pa nagriing tikas nga oras. Ay, handa ka gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na, unay matikas tang aramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rot itay, isa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya Makabannog ba't nagtugtugaw kahit kunamsa? Ay, diya kamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga, ha? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboksing. Ay, kain ka nga nagluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit tanay, kaririing ka. Agmurmurayak pa yung matipasit Oh, Rio, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na nga? Unay matikas tang itsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Inton sinarag da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. Naiturog kumatan tinagboya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat ti Biag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apeng imay kayo. Oray kumano mangtid kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan tasi kamat ti dumawat kanyak. Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami iti prinsipyo iti Biag. Di kay katagyaman ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa. Hey, bumangon ka kaditan. Tayong kagluton. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas to pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amom asaan na ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka awawita maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam kumamot, Rio. Mabambanugak nga gapgapoy di opisina. Kalpasan na nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak laangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit sikat ko Nabanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita Kinirkirak amin na rugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa di basit ang masanitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kan wan gayam. Kita am tuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No kabay la masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga roti ti igatan ko iti bisagra Antoy. Kantay tangdan ko amang yaramid ngay. Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. Agawit ka din, Mia. Wen tapan nag-aawid mo tan Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la di balayo.
Umayak man pa lagis tambay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si Jebalayo. Ay, wan orayon nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wan. Mangrabii ka dito yan, Ellen. Ado ti linuto ni Papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanyag babayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyog kayo iti anak ko. Babayin ka pa lang. Ay, ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao akon, ta mangantayo kit de. No kasta, ni papang mo ti para dalos kan para luto dito'y balayo, Mia. Wan, Ellen. Ay na, idi si Bibiag pa'y day di mamang. At iwan ani Papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas tawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Damo ka kada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada mangilablabakan ka? Wan nga rod, friend. Naswerte ak. Kan, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni Papang amin. Kasta kaya? Ang amamom, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wan nga rod. Ado ti mangibagbagay ti kasta, Ellen. Baby face nga na talaga ti amak. Naimbagmad ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamay anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibagam man ti agpaiso kanyak. Aklonat, nanang. Uwan. Grabe ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbaglakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablabay ti kabus mo. Ay, masapul pa'y laayatang danan kakawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan ak mo ti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Na-delay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto ah. Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Oh. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa. Agdaak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan. Isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayanan. Tamangan no makiturugak dito yan. Anya. Anya matikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pang panunutan nakabalay mo. Nanay malublubod mo ganyan ti cellphone kon. Agof dito yan. Hello. Ellen. Nagloko na di babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ta asawa mi jay dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nanay, apay nga ay. Pagawawidan na kanungay. Ije kano pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible ah. Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak na jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awanan. Siyak lang tinailawan kan kuha na agwapo. Mamom nga raod. Apay tanggal mo ayat tirik nana.
Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo mami na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga, yakas ta tiyar aramidam. Ibagam no naumakan kanyak, tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit na bakrang ko. Sigurado ka ha? Ha? Anyat kaya't maasawan? Ay, kwa. Lading ita Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa bali nga asawaan. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali apag naidak. Apay nga, yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack mataktiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensyana. Sorry ha. Ngam saan ako na naragsak iti danam. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido honey. Itay ka kadipay nga guru-ure di tiruan. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito eh. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok ken kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga ay pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agkagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manan sandakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ka. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar itagdudo mga lugar. Amok tumat lang nga gasgastusan dyan la kaya nga asawa na. Apay Nora, itay kapay asuman na udit Kaslada ka apapang. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Wan idi kalman pay lang. Isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Katamat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may isang nga beach. Sino nga Annabel? Diyan ka klase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel Amuse tayo idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sumundagi taag kaiwara a papel di ta table mo. Tani asidugan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga mat Duma nga talaga ti asin sa donya. naalak lang iti hulugan na ito, Nora. Dumamot lang adda bukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tanay, nakababay na. Wanmat kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regalwam mat aday tabagim. Wan alisa. Kasi nga minalugan ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. No kas nga daouting mi. Ngam, anya nga tano i-test drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasan, Nora. Na-test driven. Sigamot Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Toxic tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay.
Bakit planuan nyo ano kaano tayo arumwar? Tapno, makapasyar tayo mamay. Ay na, nakababain mo't, Joseph. Sige, da kami timaka mo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay, katwa na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo laang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manakaw. Ay, nananang, ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nalak. Anya, apay, asino dagiti kakaduam. Dali sa nga gayam ko akan dagja ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga labor eh. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan natin makaamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makaamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayan adata nga share ko. Ay na, nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdamakat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kastoy nga sao kayo nga sao, ito abay ko. Kita am ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga gin-enjoy dito na panantayo. Itay pa ya pumanikyor. Wan nga rod, di la mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang dito. Iso, madla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam ti napanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanahag taibagak ka dagiti kakadwa. Tapag bibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Linora, adanadlaw ko kankwana. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas samat adata pa ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko data nagngin nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph dahito'y cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga kaito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Ang di ka unay agyad i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak, pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod, aglagto akampay idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Iso nga Rod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga taya pagluganan tayo. Awan, Apay anak kaw, kaslamot nalpay taabaga managaway. Imbes ang naragsak ka kumaanaggapo iti bets. Kaslamot karkaro ang na-stress ka anak kaw. Kasanumit nga mintatang,
Jay gayam ko. Iso tinangi da ulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakit nga rin tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya? Ay, naglokaon. Kunak ano nagbalbaliwan. Taagpada kami mo't nga adda trabaho nan. Ngam kasjila tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay, singiram to Apay nga bin nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manan ti aramidin na. Baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inka ginanan anak kaw. Tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko na pananme nga beach. Angam ay na, nakatupis ka lang. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadaag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam, kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, agdayet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturod mo tan. Bagbagaam to man niya gayem mo, Lisa. Tani, pagkakatawaan dan, gapoy ti kasta apos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Haramat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ng pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora. Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may nga kaklase tayo idi nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. Kunam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay, awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tiriknak no kas di pagkakatawaan da ka. Iso ano dangganak, agyamanak. Ngam na saan, makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko ma. Asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathan mat nga iso dati mang pakpakan kanyak. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaran tayo inton bigat. Kasta aya, kat? Ag-aw-awis. Ije ka numat nalatak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya? Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da ka numat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano nasingit takan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din. Mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa, adalakad ko inton bigat, friend. Nakadkadlaw mat ngahan mo nga kayat ti mapan. Pasensya kan talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan.
Han mo kit din nga kayat. Mabanta kit din, Lisa. Ala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang, nana. Ay, ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa'y ati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sangailin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko ang mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilina. Mabanta kay Dag pa, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Ken amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid dagja kakadwata. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga rod nga nakaumay tayo itoy. Sulitan tan Again enjoy ak mutan. Wan angam dumala ang mataja ag sorsorta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tatao. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwata, Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Wen nga rod, saan pa'y anangin na tila ko da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga lalakati magatang ito'y. Guston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay di ta alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako may tinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige, tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dato'y ginatang ko tag si Arak biit niya. Sige, darasama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak nga agsubsubli ijay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim nak. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya kamutan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat nga mintipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katwan day to ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan.
bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya kamatan, ag-agsa pa agsingsinger ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mo't mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pangasim, agbayad ka kuman. Man umati kasta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Ni, apay ngay akas tamot yung tibagbagam. Kunaklakit din no ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no ada kwartak. Anya, no kasta, awan kwartam, ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tataam mo kat ilibre na. Anya, Naiturog ko mat gayam. Ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapeng ko di kalman. Awan mat tan itoy. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masay toy. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi nga agsangpot. Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak? Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasarita ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ti busyo ta kasaok man. O may ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. pasensya no itaak lang agawid datang. Ado nga min tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito anak ko. Isa, kasla kakapsot ka ng maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapul amataming kayo ang naimbag. Sana balita nagpakada akong iti trabaho. Aglangan akpay laang. Ay na, wala nga ron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man agpilit kamot ngamain. Oh, aday tadagiti lalabaan, ma'am. Oh. Ni, nag-ado ngay data nga labaak. Aganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsaritaan nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaadyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumang pat nura anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo na. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta ngay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kan agasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo akwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ilang kanya na. At dakarbangan na ang mga la iti daychay. Takwarta na mo't gayam tinaikatang. Ha?
Amo kunti ugali man ako. Bayadam ko na ngamsaan. At daul-ulbud mo. Dayta ngamin kat timadikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi ngamin tikas ta nga ugali man ako. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga ro, di rombang nga ilibre nak. Ngam adamat paggastusan jay tao. Saan laasi ka ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababain ti kastangar aramidem, anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming dalisa, kandagi dya kaubraan me. Nag-ado tipos da, adapay videos da, nagraragsak da. Ha? Handa pa nga nag-awis, nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo, anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am-am mo. Kat basol mo mutlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem? Kat nalabi at napunuandan. Iso nga agpanunot kan, anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom tirason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulitek nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may sa, awan kwartak apang ilibrekan ka. Ala, hanak mat nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Sure ka? Wan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabas kat nagpalpalibre lang tinararamit ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karakaro kanyam. Naamiris ko nga bidot lagi dya nga inararamit ko. Kababain na mapampanunot ko. Ish. Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyamanak. Nakarik na kamatlaangan, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyamanak tanakaamiris kamatlaangan. Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Si kamot gayam kabagis astor. Sumrag ka Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, nabsuga. Kalkalpas ko ang nagmirinday tay. Ay wad, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't mo ti agkirtikir iya balay ko. Tanay, agfly tak manin itong umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo ito na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y Manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kaya't mo tag-caretaker di balay? Ay katuan kayat ko ading ka. Nasayat ang arod Manang. Kaya't kung amin akanayon ang nadalos di balay ko, nga uray o nagnanayd. Uray mapankalaang agdalos, nuadawayam. Gamno kaya't mo ti umyan ijay, may mayat manayd. Tapno mabantayan na talaga.
Sige, kabagis. Di ka madanagan. Tadyak baybay ang tibalay mo. Di ka matanagan, Manang. Tadda ti sweldong nga caretaker. Ay na, uray saanen kabagis. Oho, basta. Agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, Manang. No kasta, agsublin iji abroad niya ang kalastor, nanang. Unan ako. Iso nga imbilin na kanyak tibalay na. Bantayan kandalusa. Agbambanog kayo lang nga manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumut. Kan adda sweldok amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay amaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay, jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod, nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaamu ka anak ko. Angam, apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsils lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasi ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasi ti itada nga kanan me. Anya, Iso nga sumurutak langan kanyam, nanang. Tulungan kang agdalos iji balay ni angkal. Uy, nanang! Nag-adugayam ti gamit ni angkal Astor iti balay na. puro imported pa'y dagita gamit na. Ni, adda pa piano na ito'y. Tamahilig ni uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Nga rod, nalay nga instrument ni angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si katak siguro tadtano, adakas dyan nga talent ko. Ay, awawan mo't nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may sala ko ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalus tapno malpastan. Ni, hansamat nga usasaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pa kibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Tilaang panagdalus tati into na rum, saan atilakot kutyem dita. Sayang anuhan na nga usasaran dayta. Ay, tawagan nyo man kahit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usasaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak, agdalus takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo, nanang. Makiteksak. Awan nga may load ko. Adda di tabag ko, alaom ditan. Nakadalus tanan ako. Agawit tan, taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ta agluto itoy. Saan? Tadyak ang mga usaran ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante Agawit takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga roda, hintayon, nanang. Na. Apeng inalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagyak ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni Uncle in-chat ko yung cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di ka laag ba insali. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuwan, kasla nga si Kaajay nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sa una kanya kun nga'y nakababain. Pagbainan nyo kumakatkabsat yu. Kanasingpat niya Uncle, haan nga imot dayjay. Sumanilpon ka ilyang. Itay pailata silpon mo tikal kalikutem. Asinot ka chatat mo Awan, basbasa laeng dagitoy ingchat ni Sally ken ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga min to'y cellphone ko pinagchat ka. Ay kanya ko kapsa mo mabaing ka pa ilang. Uray kapsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko Nan, kwarta manggay di ba kayo? Dama pang kugatangan. Nagsuldukan san. Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nak ululbudan si Kaplabyaw.
Idi pay lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo mat matungtungpal. Ilyang, manot swildom kinikabagis mo aya. Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit laang, iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrak ije pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kong tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit matiswildo ijay. Anya, no siyak, ano sakpay laang. Tano makasapulak iti sabali a pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpayso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahuam itan nga Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Ban-ban tayak din nagdakil nga balay na. Anya, ay nanaimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, nemfa. Ay, gayam Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak ngamin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, nemfa. Jay bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa'y laang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ne, apay na nang. Apay ka di ba kayo? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak, tapno makita yo. Ne, apay nga picturean nyo dayta. Kung ata nagdakkel ti utang yo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kun kunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di ba kayo? Nagsuldo kan saan? Ay awan kwartak. Di nakpay matulungan ama pan agdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos ijay na nang. Wen nga road, tanaminsan mula tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya't yung akat sublatan kayon. Wen ilyang, ipasublat mo kinisali. Time pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. Ay, magagat ka aya sali. Katuan aglinis lang mat. Alang nga road, taibagaktokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtid kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manon. Uwan, nanang. Hello, nanang. Apa nga mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid anak ko. Masado takmatan nga agawid. Maturog ako niti balay ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kay tinapig sa tapno kaslada kadwak. Ay, saan atilakot ko dita, Sally? Di mo pa kibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Naglutoak na nang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang nga road, isaram amin ari daw kung tawa Bye. Bye, nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawa dato kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kasla ija kutson ko ijay balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay,
Kaano nga tanga maanda anak mo titi kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito'y dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle, agparma kanya na. Ngam kapsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak ngamin ng Jeswildo ka ni uncle. Nayo namat limlimagasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Pagkatang ko titinilas ko. Narunutan tayo sa usaray. Kan gumatang akit butas ko. Husto dahi tan. Anda pa'y gatangak. Masikitin ag-impake akpay. Ha? Papanam? Apay nga agimpake ka? Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor nanang. Anya? Impakadam kan kwa na? In chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya? Inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle Mau. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kwanan. Anya ko mangay. At least kanyang takabsat mo. O sige tagim pakiakon. Kumusta kan dito, Isale? Kunak no asin tag-tuk-tuk-tuk. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ang sumrak kayo. Ta isarak mat lang turi daw tani. Ado ti aso tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Kan, apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak idi. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya ti kastangar aramidam. Saan mo abalay day to'y? Iso adi kay agiinom dito eh. Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na ter aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid ipulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalos akmat ngamhan nga everyday. Mabanog akmat nga aglinis, no ka na yun. Nagdakal dato balay. Numasadot ka, agawid kan, ta siya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tarimaanam ti trabahom salay. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kat kasano adan sa bali nga trabaho, Nimfa? Ay, awan pa'y nga rod sali. Iso nga addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anosak pa'y la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong la kuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kayat ko dito'y lugar tayo mo ila kuma, friend. Kaya't mo katulong kanyak. Ah, sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot tan sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngamin ang jebak ng nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kayat mo ti umay katulong kanyak. Ngam unay nga dakal ti sweldo Kitalaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan ngagpampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali da di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Kita niya ko batidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi agpampanunot. Kasano ko maasweldoan na kat awan mo't kwarta na. Ajay ka nung aro di ipawit tangkil na ati sweldo na. Isuti patagdan na iti kayam na. Pabambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigat si anak tabakat. Di ka lamaas siya mat. Wen angam saan nga amo ni uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na.
Nag-awit kayo nanang, takababae ni tigayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agunget ni uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga, Sige, awit kayon. Yung kayo mga laiti si Danyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sani, apay, ayan tay TV dito sa alas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni Uncle Mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat-idikal man dagi jay. Kan kabarbaron samo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Ayun gayam, mabalin ti ag sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito'y nga agpapaay kas katulong. Ay, katuwan na. Dato ti swildom, kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, labaak ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos ni angkel nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya? Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla dagito sapatos ane. Amangan mo no peke. Kita ngamin nga naimbag, Urig na urig. Pati dato'y bado. Urig amin dato'y. Imported ko naman. Nagpatawar ka mat nga ron Hindi ka matagpatawar. Kasaladyain la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kas ano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodon. Bayadan pa din data, tada pa'y papanak. Darasam. Ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nakpakibibiyangan to cellphone ba? Dahil na Apay akasta tila nga maya. Nagpulong kanyak ni Nympha yam jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay ya. Tila ilakla ko nan agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Ay kat kapilitan nga gila ako ay tigamit. Tapno da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kun ka dya anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon konsintyam. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak ter aramidan ni Sali. Diyak ngamin maanawa. Sungba-sungbatan na. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga bangan no idarum na tanak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nympha, itimplanak man iti kapik. Nympha! Ni, ayan nga taday dyan nga babain. Ayan mo, Nympha! Ha? Nagmayagan na mo ya. Ha, mayati si Kawilam Donya. Uncle? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung nga sidaan, tayo so tilotoak. Ayan dagita appliances ko, Sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kanda giti tagto mabay akagwaak. Agasam da ita. Naimusan ti kargato'y balay ko. kawa, Uncle. Ala! Ay. Pumanaw ka! Gasangwam ti ikasukkan ka. Taidarum ka! Nanang, tulungan dakman. Apay nga min pulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat nga agbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko.
Ay na, awan madan. Impakat naman ti kinasarampiting dan. Wah! Naman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka? Masikog ka na. Anya? Kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot tag. Anya nga kasar. Kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol na lang itikas dyan nga raramidon ta. Kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngembasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumot na jay aka anakak. Minansa. Takas jay ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manan. Agsasangamanon ti ibang bakam. Kaagpay subak. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Mala, sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Uray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mabantayon. Nay, nagsapa ka mo, tay. Malala, sumrag ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapag-pulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo hanyo nga liplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin aya mo ajak alaan day jay. Ke-importante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Adda ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutan numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagi pan isuda. Pati ni tatang kandag jay kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kasabuan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. How, baybaya mo na ano di da kadenggan. Tao, ray ni Uncle mo. Di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya. Ang di na kayat. Sana balik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti Biagda. Agkukuyog dan to nga mapan iti impyerno ata nasukir damat. Ay, wan gaya mante. Naamuan yung jema ipapan ka ni Judilin. Ay, saan pa ay? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay ababae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Wan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisi na ni iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da gita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbasbasol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet ni Pani. Naubiak. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyonam. Sana padam ababae, Janain. Ni Pani ti ay ayatek nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani laeng ti loves ko. Ay, saan ang mabalay? Kaya't mau ti agtuok iti impyerno. Sinaam day ta babae. Kat si kamay Panay, sumapul ka iti lalaki a pakirelasyonam. Saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiiday iti lalaki. Tapno aganak kayo. Mawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kayat. Basaul ti aramidam. Agsina kayo nukunak
Agsina kayaw. Nukas tamot lang. Masaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya. Ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Tapara mo't iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat nga agbasol kayaw. Basta pumanaw kami. Kasanda kami mo't mawatan, nanang. Malalagarudain. Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat nga agtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit, tanay, adapay aramidag, ay sibuga kitibulak. Kastala ka na yun ay! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raw anay tao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak matitidumingaw. Sa bali pa'y dayjay, may mayat mo't laeng, no agiin nadal tayaw iti sasaw ti apaw. Alay, si kalatan di mapan. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rodan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayaman na ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikugmanayin. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa baliman nante ama jay si kugna. Anya? Tay sigod anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindagitatat tao. Nagtuturod ang agbasbasol. Ay, day tako nga minang tadida mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang nga tultuladen. Nga di numinggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dalaala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante, amok mati nasaya at kanhaan. Isu nga hangkun tong arami din ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, uwan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabirok iti kasukatin mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumulat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na ano kas jay akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam tay kasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawang pa'y makwarta jay lalaki. Kahit aglib indamanan. Kapilitan ng aipag. Ay sos, awanin napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Isu nga ada mo siguro karbengak ama kibiyang. Ta awang ke nga rudan day di kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sadaag din na. awan mo maramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko idmon. Papanam. Kwa, di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, idtaman balay jay padak nga religyosa. Ada Bible study mi ang amin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami na, silya niya. Umaya kakit dia.
Awisan ka man kay di Edmond. Mayat dayjay. Tapakaisa la kanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay mo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmond. Eh? Secret. Sabong parakin ka, Irma. Ay na, kababain. Bakbaketan akon. Ngamsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmart. Oh, awatam kat din. Ay ke, tagyaman nak nga ruda Edmond. Hanggang sayang daytoy asabong. Malaylay tumulaang daytoy no bumayag. Naggastos ka paylaang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimulalangan. Tapno saan na sayang, Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, wala niya. Oo, sige. At least, imbagam. Amok to no, sumarunaw. Okay, kasanungay. Aklunan na ka din, Irma. Ay, kababain samit. Ang mga noan niya tisawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay laang? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isuda ti agin nayat? Datamit. Isong aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-rik nak da ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknaken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti bait ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang da ita. Alan, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga ruden Wanan. I love you too, Edmond. Oh, hogyaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yan! Ha? Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan. Lapdam kit ditan eh. Asawa day jay kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Basula tararami denda. Ay, lakit di Ay, naklokaw. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida ta biag damit da ita. Asawa day di kapsat ko ni Irma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagakan ko ana. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo matang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda iti imuna nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang iti dayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti aramidon da. Iso a masapol nga agsinada. Bakbakatan na dyan nga ante Irma. Nga makiboyfriend pa lang. Hanaan mo nga katawaan tayo tilik-likodan na ante. Ay, win nga rod Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na makiboyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. Wen nga ruda Kadda jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anyat serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat.
Piliak nga permi ati pakiasawak. Han nga kumkompormed ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos ati pakirelasyonak, ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, huston Erma. Di mon ikaskasot yan yaman namang mangag mo tapno saan ngagsakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinuminggo ngagmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway ti liklikodak. Damat lang na Matilda kan di kaanakan na asilya ti mang dildilaw iti relasyon ta. Saan da kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isudat ti agbali na tubang iti inayat ta, Erma? No kasapulan apumanaw ta dito aramidin ta. Tapno mayadayuta kadag iti toksik at tao. Sige, umanugo tak. Iti day tasing-asing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man da Erma kan Edmond dito lugar tayo. Oray sa dino pa'y ti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya. Kat katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katkatawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Andaya na santuan at taaw. Adda, da kami ama nagsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba. Kan agiwarwaragawag ka pa iti sasao ti apaw. Ang kastamot ti ugalay. Kasanaw apat yan na kaday ti awi sa matataaw. No kastamot ti makit. Kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma. Talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta pa nagpampanunot mo. Umno ayad lang ita nga ibagbagam. Papay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali a tao. Tamis munto pa'y nga anak mo. Kat adda kalimlibin na apada na mutla babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mutla ti aramidin na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla babae. Kwalakay. Di ka makasaaw, tamapaiswan ka. Sa kita masay. Di ka una, ita kababayin ti kastangar aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan atismusa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak ka ba ang may sana nang jak na iruam ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak na nang. Nobya! Iso masapul ngagsapul akadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimang pa dyanin. Nobyak na nang. Ni Eloisa. Naimbag nga oras mo, nana. Janain, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaeng. Pudno ti ibagbagak nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaeden dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay la ko ma. Tamaaklunak nga agbalin na manugang, nana.
Ay, agtal na ka. Ay, agpadata ba kahit iso adinak man awagan itinana. Kahit nubyok nga rudan to yan akmaw. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Jak maaklawn. Agsina kayaw. Jak kayat ti aramidan yaw. Nulapdan yutin nayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, saan na? Sino nga ti katulungan mi kan ni tatang mo? No panawan da kami anak kaw. No kasta nga rod. Di daklapdan iti kayat kong aramidan, nanang. Ante, tulungan dak ko mailamang dak. Nay. Hapayaan, Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya, hapay, at daya relasyon yaw kan ni Brother Rosito. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirek na mitaka na yon kami nga kuyog. Anya! Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dakmat Kumustan jay kaso da Celia kan na jay Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumot gayam tada aramid na. Ay, manyangay. Katao laeng mit nga agbasaw lakay. Day tangarun kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Iso ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kung day tabidot ko. Punoonay day ta, anak ko na. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. Oy, Rosing, buludak man jay blender yo. Ay, usarak kumapay no madamdama, mariibiyang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot-mot ti blender nga ginatang da di Rosendo nga asawak. Katno ginatang na da nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Tan nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige, bulodam nga rodan, mariibiyang. Day, anya manon day tan sangput mo ibiyang. Nagbulodam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bungak nga makiusar ito'y taginatang da di Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang da diyang nga Roseng. Agaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da diyang nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iditi sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, tasawak tigi matang kadagijay. Anya, lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da diyang ako mare, awan babae na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Ay, sus, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sa pa'y kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da diyang nga Roseng.
Tano siyak ti masuron talaga nga ibagak iti asawa na ti palimad na. Saan ba na tila aramidam? Di mo riribukin tinapintas alinangan da iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim samat di limabas, Roseng. Wen, ni Mari Ibiang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagdadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kasdi at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kasdi na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw. Tila mabulbulod na no umay dito eh. Kasdi kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya da ita ikarkarton mo ibiyang. Dato'y man blender. Nakita nga minti presyo na ijemol. Nagninamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mo. Isubli mo? Masapol pa lang ikarton mo nga isubli ay Anya nga isubli nga ibagbagayomat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon na. Anya? Ay sana nasaya at tikas na nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame. Di mo tagikwaan. Kat kwarta mat dadi Rosendo tinaigatang idtoy. Asawak tinanggatang idtoy. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagikway to'y tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin dagijay ginat gatang ni Rosendo idi Nakalista dagijay ginat gatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya? Iso nakit din ti mairanon. Sapay nagngingi na gayam dagijay ginat gatang na idi. Bawiak amin dagijay ngayon intad ti asawak. Tanuhan, ibaskag ko kanila kay natibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Us-usaran ni mat di rice cooker mi, Mari Ibiang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosendo tinanggatang. Apay, takunam, hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto Isublim nga rod adagos taagluto aktumat anya. Wen! Sige, ang kalanan. Wen gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kuna madjag repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay us-usar dayjay? Ay, sayang nga rod na dadaol. Sapay nangina dayjay. Ay, awanan na. Imbel lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tane, buludak matbiit. Mabiit laang nga rod, taik katakti kargana. Maala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito yan, tiri daw. Apay ngamin, arwamom dayjay a babae, anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mo't nga rod paayon dayjay a tao na nang tamang riribok mo't. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti day ta. Ipudnum ti amin kunkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang. Kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak. Kat amangan no maupay kanyak. Kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kantulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kun ka? Basta mabutengak nanang. Isu asaanan. Wan ngampas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan
Agruam day jay a babae, anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker Biang. Binulod ko ken ni Roseng agasamet data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ni quality dato nga rice cooker. Dato yung matje brand nga nangina. Damot rice cooker ta. Apaya bimulod ka pala. Pakinabangan tayo mati na ipundar day di Rosendo Apay day jay langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanan ako nak. Sarda nga man tikas ta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni tikas ta nga aramid. Basta baybay anda kadi. Adu pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kao. Dakdakal nga rod ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa da di Rosendo. Naglalay nga da diya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti na ipundar da di Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanen, saan manen ang naisubli tay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sa bali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanin, nanang? Taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay a babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan da ito abanag? Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isi-isyan nakalaang dadya babae. Ay, sungatak san ti awanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale? Taitid ko la aming kankwanan dagiti in-inted idi ni Rosendo tapno sardangan na kon. Anya, ay, alagarod May mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem tapno sardengan na kan dayjay a babae. Ada ni bakat mo, Fred? Adamat mare. Ngam aday jiban nyo, agdigdigos pa Sumbra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dya washing machine, mare? Uwan, kukwa may iti da di asawak. Nabayagan ada dyan nga ada kanya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan dya asawak, mare. Agyaman ka atadyak imbaga tagpaiso iti asawam Roseng. Imbaga nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da dya nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Alaan mo ti washing machine, Mari Ibiyang. Talaga nga ala ka. Haanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Alaan mo. Katwa na. Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak nga Uray kas-kasano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti intad day dila kay ko kanyam. Alaan mo ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa laset. Apay ti kunamhang ko nga ammo. Kwa. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin down na iso ti itad mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaumpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mari Ibiyang.
Di kalaagbain iti kasta nga araramidam. Di mo palang aron inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydan. Kita nga ro jay bubida dakat kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosindo ti inusar day jay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursuro nak nga ron iti dadya nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ta asawa kanyak, gapu kanya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang na di asawa. Makalikpat ka mo't siguron. Hangko nga mo. Kumpurme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Kamot ibya. Huwag may kachat! Agsa tayo, maray. Katuwa na. Nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, maray. Agorder ka itinumam no kayat mo, ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, maray. Mangalakan iti inumam. Umunakpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agawid akmatanta na barta kakmatanan. Ha? Agawid kamatan, maribiyang? Katuwa na pareta na barta kakmatan. Agkuyogtan nga agawid niya ta itulod nakman pa ije. Balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Ala, mapantangarudan, maray. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak pare Fred. Ngam sumrak ka pa Ha? Ay, sana maray. Agawid na kung tanay. Rabi una yan. Oh my kakit Di nakikuyod na, maray. Agawid na ka. Ano ti man nagdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan iti balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ha? Ay, sige. Dito yung arudan salas siya maturog. Ay, ihaan. Ado tila mo ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Ha? Kalablaba dagi ulas kanpungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagi jay. Oh my God. Hangka nga agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsinin niya sa talangan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka mat kanya. Huy, hangka pa nga mat maturog, Fred. Ag-istorya tabasin. Fred! Huy, agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dato kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita alalakay? Dobiyam? Nakunakin ka amang yawid ka iti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturukan na. Tangiwati ko nakat. Ngalaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred dahil tawing asawa ni Roseng. Uwan. Anyat ti kaya't asawan dahil tawing ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin dahil nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di ijay.
Handak man nga pakibiyangan iti kayat ko nga aramidan. Si asawa na tao. Mismo pa'y ako marim tiyakin asawa. Inagaw namat iti kanyak Daddy Rosindo Ha? Ay, aday ta ka manay. Di naksukiran ni Biang. Sana sakti pagpungtutan. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Darasan nyo. Rosing balasang ka, pangasayim. Sumurot ka kanyak ta in kayawid di asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Adda iji balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusa na mailawan di asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kayat yung asawon, tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Ibihang. Ay, adda mata. Han mo nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi Ibihang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da Ibihang. Day takit gapot ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamkit di. Awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti agpaiso, Fred. Wen Rosing, patsin na ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaulan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang nga iparik na iti asawam ti kasi ti imparik na kanyak idi. Idi si Bibiag pa lang ti asawak. Ha? O anya Rosing, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapailang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak idi si Bibiag pa lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbaga akon kin ni Fred ti amin. Ha? Wen mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa tinapalabas ni Rosing. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanyak. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pasamak itinagbatan med asawam. Pagan ano kumamat data nga asawam ngay. Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Pasensya ka no imbagak ka ni Roseng ti kaadda ti asawa na di ti balay. Jak nga binkayat ang mailawan ka anak ka. Jak kayat nga napakasarsaritaam. Jak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita agbasol ka mag. Saan kumamit din anak ka? Uwan tatang, naamiris kon dagita idi rabi eh. Uwan, bidot da dya nga inaramid ko. Bunga lang da dya ti sakit tinakam ko nga han nga maikat ito'y barukong ko. Syakmat lang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday dya nga gura. Iso nga di makal kathan nga naikat. Nagramramot pa'y. Syakmat lang mati marigrigatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya ka niya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kun. Ay, agyaman na. Ay napakaragsakak na itang imbaga manak ka. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol kin ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswa na laang ti saan. Iswa sigay. Inkanto nga rod kasarita jay kumarem anak ka.